Tinapalabas, insingasing matali Victor ti panagkalaysada ka ni Criselda. Gapoy ti amak na itinapasamak kanakwada idi ka ni Jonah. Iti panangyawis ni Dorothy iti merienda ka ni Jonah, imbaga ti balasang, ngawan ganas na amangan, gapo taag laladot kanuraytoy. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy ti nobela anapaulwan. Iti barukong. Talaga marurusukak. Apay nga takas to eh. Nakman lang na kita. Talaga maulawak. Anday ta. Nakarubuhat ako. Mabalin kong ti mapaniti balay na Criselda. Sa apel ako matakayat na tisingasin ko kuha na panagsimpamin. Kahit nukas pakarigan takayat na nga kasal kami. Las na matulagan iti kabita na panawan ti panagkalay sa amin. Ibagak to kan kuha na nga ilimid ti panagkasal mi. Amangan no agis skandalo ni Jonah. Numamuan na nga agkalay sa kamin kinikasal. Naimbas ko tinangan iti insagana na berta kang ising a merienda. Sayang, diyak nakasangot ti anak ko ang nagmerienda. Madi pa'y ngarot ti bagpagina. Oh, ada bisita. Asino nga tada ito eh. Siyak madlangan ti mangilukat iti ridaw. Nembangal daw yun, ti. Oh, Dominic. Omo nagkaiho. Adda ka din ni Jonah? Adang, napanagida iti silid na matbadi ka no tirignana. Ay, amangan no kumaro ti marikrik na na. Isa kuyugak ko ngagpa-check up. Kasta ka di, agtugaw ka pa'y iho. Agiamanak, iti concern mo, iti anak ko, Dominic. Diyak kay nagsakit. Agiamanak, baring no mayato madlaangan tirik na itong madamdama. Yuray mulatan iho, baring no rumuwarto madlaang iti silid na. Napalalo ti apurak ang nagdigos ka nagsukat. Ita ibaga mga addan ti desisyon mo may panggip iti panagkasatag Criselda. Talaga nga excited kan sa unay amang mo iti nagmalin a desisyon ko, Victor. Talaga. Anya kami ti desisyon mo, mahal. Apay nga imisem kay tibang bangir. Sana perengan iti kasta. Gapota, umanugot ako ni iti singasing mo. Anya? Agiyaman at Criselda. Agiyaman at mahal. Ibatan na, Victor. Sanak nga rakupan. Tama ka na sumarak ni tatang dito'y balay kat makita na ta. Wala niya. Nalipatak matin asan pa'y gayam anapan ije siapyo. Kaya't ko asimple lang ti kasarta. Isu ko mamati baga, Criselda. Ken, ada pa'y masakit daw ko. Bareng, anamungan niyo kinitatang mo. Anya? Kaya't ko secret marriage ko mati maaramit. Anya? Ni, tapay adi mo kaya't amay bunan nagtikalay sata. Ay, ikwa. Niya nga tatibagak. Ada ka disaksak bayam?
Iso kayat mo sikreto ti panagkasarta? Awan, Criselda. Apay nga rod akit daw ang secret marriage ti maaramid. Basta iso ti kayat ko. Saan na ka di nga ikasar iti simbaan? No, mabalin. Ket sa bilatan ti pagkasaranta. Anya? Mabalin ka di, Criselda. Diyak mo. Diyak makadesisyon. Kaya't ko ngayuman ka ni tatang dagito'y nga imbagam, Victor. Sige nga rod, mahal. Baliwak to ti umay. Baring no maamuak ton ti pagtulagan nyo. Talaga, Jack, maawatan ti Ritnak. Maulawak. Kanrorosogan hak. Kaslanda kayat ko akanan. Oh my God. Ang mga nagbunga tinapasamag kada kami kini Victor. Kat masikong kakon. Jonah, iha. Mami, adda ibagayo. Ada ni Tommy. Anya, imay-manan. Wen, iha. Kat na ibagakin ko na. Sana nasayahat ti bagbagin. Nasayat no kasta, Mami. Tapno pumanawan. Saan na pumanaw? Ako nana. Kaya't naka nga ipa-check up iti doktor. Anya, ay sana mabalin, Mami. Diyak kaya tagpa-check up. Awan sakit ko. Awan sakit mo, apay nga ruda kasta ka, iha. Basta ha, Mami. Tinasayaat, bumangon ka. Aglabar ka, numalamin kang agdigos. Tayong kag pa-check up. Kuyugan na ka ni Dominic. Diyak kaya't, Mami. Basta. Abay, iha. Diyak kaya tagpa-check up. Walang iha. Nagtumara ko ni Tiagas. Sumaya ato siguro ang direk na. Nagagas ako. Anya tinagsaritaan nyo kini Victor, anak? May papanitikon ko na akasar tatang. Imbagamon amayat kan ang makikasarking ko, ana. Wen tatang. Kat nalaos ti ragsak na iti desisyon ko iti singasing na. Iso na lang ta. Taan niya. Ti kayat nakat. Secret marriage ti maaramid. Anya? Taapay. Iso ti kayat na tatang. Di na kayat ang maamuan dagiti karuba tayo. Agraman dagiti papagayam mi apakairamanan da Dominic Canchona. No kasta, si Bel ti pagkasaran niya. Iso ti kayat na. Ngam timat kid daw ko kankwana. Kat simbaan ko ma. No simbaan, addan tulatan makaamo sa balay. Awan mat nga ta. No iti simbaan ti sabali nga ili ti pagkasaran mi. Anya? Sapay, adayo dayjay. Anya? Owen tatang, ijay ka no ti kayat ni Victor apang ikasaran kanya. Sa dino nga sa tinapanan ni Chona. Diyak matin na sampitan dito'y. Dinamag ko kada Berta ken ising saan da kano nakita tiruruar na. Ni Dominic mo na ito yung mauawag. Hello, Dominic? Hello. Kumusta ni Jonah, auntie? Naimbaganan? Siguro, iho. Ngamin, takmatan na sangpitan dito'y balay. Ha? Napala na nga rod.
Amangan kay Dino. Napanmod lang nagpa-check up. Anya? Oh, imposible, iho. Tinalaang naibaga ko man, kadagiti katulong mi. Imposible. Ama pa ni ti doktor ngagmay maysa. Wan mat kiti ha. Mabalin nga dalaang napanan na. Ada na pa naginatang na masaramsam iti asideg. Sige nga Rod. Baliwak tulatan di umawag. Padasam tulangan nga awagan iti cellphone na, iho. Wan nanti. Sige nga Rod. Bye. Bye, iho. Eh, Oh, sana. Anya day taimot mo. kwa, inarte mamangga kan salamagi, mami. Anya? Tiamok. Madmadi pa ila ang tirik nam, iha. Ngam, rimwar kamat gaya manapan gimatang itikasta. Kat, naalasumpay ti kayat mo akadan. Kasla kayat kong urod na mga tinarte mamangga. Iso na pa nagimatang. Imbaon mulat ako man ni Berta, wano ni Ising. Ada nga rod ar-aramidan da dyan likod. Iso siya klatan tinapan. Oh, ngam, saya at kadimot lagan tirik na. Wen, mami, nasayatan. Kastoy ti kayat ko akanan. Oh, apao na yun. Kasla saan ka amaalsaman iti panpandangan mo iti dayta amangga. Talaga da iti kayat ko, mami. Oh, kayat yo? Saan? Diyak kayat dayta, iha. Sige, kanumlatan. Griselda, masapol nga si kasuntan na iti papeles may panggip iti panagkasarta. Wen, mahal. Ngam, masaludsod ko man gayam. Kalpasan ti kasar. Sa dinon to ti reception. Gaputa dua aparis matlayan na iti alain ta mga anak kadata iti kasar. Simple ken secret marriage matlayan ti maramit. Kat mga restaurant tayo latan. Anya? Ngayon, saan abasta restaurant ti pangangayan tayo ti resepsyon mahal? Tayo dito latan klas a restaurant ti gayem ko. Ti paparan tayo. Anya? Well, ngayon, exclusive a restaurant ti paparan tayo. Itinakita kita'y kasta unay apandangan ni Chona itinaalsam. Italaeng amakitak amangan itimangga. May Dominic. Iso malanda ito yung mawawag. Hello, Dominic, iho? Andi. Simang ka din? Ni Chona. Adan, iho. Itay-pay. Si Magpwete. Apay, nagkapon na ka no? Hay, napanlagayam gimatang itimangga. Anya? Itawang pa'y akay ayon timangan itinalsam. Mas daawak nga rod itay makitak. Adamat ten igam na nakasupot amangga. Oo, naimadten. Ay na, iho. Nakaimas ti pampanangan na unay itinalsam. Tiyan mo kat, di na unay kaya tinalsam. Anya ti kahit asa unay ta. Tsaka mo, iho. Kat, kumusta nga Roden? Umaik dita. Sige, iho. Kahit ko makasarita. Wan, iho. Umay kalata. Itay na kan natiginatang na. Simrek manan iti silid na. Tiyan mo kat mayat siguro di pag-ina. Isumati ko na itay si Mangpet, iho. Adyak man mo.
No pa yan nagsublimanen ang nagigda iti silid na. Numayak, kat makitak ang madilata tirik na. Pilitag ang mapanpacheck up, anti. Sige man nga rod, iho. Sige, urayan ka dito'y balay. Tatang, kuna ni Victor Arugyan minton nga si kasuan dagiti papeles mi ngagkasar. Anya, ay sausta, apurado samat unay ni Victor. Jak manamukan ko, ana. Ngam, kaslakas tangag paiso. Madaragan samat unayan, ta ang mga numaagaw na kaiti sa balay. Wan nga rod, tatang. Ngam, mayat latan no asikasuan mi dagiti papeles mi. Sa bagay Madlaw ko ka ni Victor. Talaga nga excited una yan nga kasar kami, tatang. Nagsublin, ti pa naglalarod ko. Okay na nakapanganak kong itinaalasam. Inton bigat, inak nagpa-check up. Ngam, san kunton ngay bagbagay ti uray asino. Ti ipapan kunto iti doktor. Jonah! Ni Mami. Jonah, iha! Apay, Mami. Ni Dominic! Nagsubli. Kaya't nakakano ako mustaan. Aniya? Nagsubli? Madanagan ka nung amin iti kasasaad mo, iha. Anya, matan. Ibaga nga ta, madilat at tirignak. Kat saan ko asangon? Sigurado apilitan nak may patsikap ti doktor. Jonah, iha. Kimaro ka di, ti marikrik nam. Ay, saan, Mami? Nasa yatan tirignak. Opes! Ibagak. Rumar ka nga rod dita, tasangwam ni Dominic. Wen, Mami. Pakibaga, nga aguray lang bihitan. Victor, nagaduman ti order mo na kananta? Amok ang nabisinin ka, Casilda. Kaputi kinaado dagiti inasikaso ta papeles. May panggipit ka sarta. Ay na, Victor, talaga ang makabannog. Nakaadori kititos. Adan to pa si kasuntay tulubigat. Ta napukamot ka ang ti birth certificate mo. Oray, tadwalangan nga opisina ti papanantayin ton bigat. O yan. Sa bagay, ijainis o consider register tulaan ang ti papananta. Barang nga makompleto ta amin dagiti papeles tangag kasar. Aging ka iti maudi nga aldaw daytoy alawas. Ket tumalpas to amin na papeles ta. Isublat nanton ang mapankasarita di gayem mo apadi amang kasar ka data. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggan ti tuloy ti nobela ang napauluan. Si iti barukong.